ассалому алайкум тамошобинони канал апа ухарои азиз, духтарои аҳли гурӯҳ, ҳама каса созен хубен? бояд буд ки ахтоҷон соз бошен. имрӯз кокиткаи тоҷикӣ тайёр мекунем. чӣ кор мекунем? барои кокиткаи тоҷикӣ ма гирифтам 27 сантиметр дрозиша, 40 сантиметр паҳмиша, дар болош як қабат фулзлини на сахти бад на сусти бад миёна часпондагим. ин барои ёдгирия, барои духтарои группа кадам. агар барои киртаи худам ё киртаи клейн кунам, дар болош як қабат бод дублирини тинак как мечаспонам ки сахтак биста, як қабат фулзлини тинак, як қабат дублирини тинак. хоб анам хел кадем шак чӣ кор мекунем? якум размерҳоро дар болои материал мекашем, қабаташ мекунем. пешакша меёвем, чиқри киртаро ёфтем, сари пишти гарданша меёвем, сари кетфша меёвем, 1.5 сантиметр мефроем. баъд аввал сари кетфа духтарам, аввал пишти гардана 7 мемонад, баъд 8, баъди 7 1.5 сантиметр мефроем. сари кетфи мо ҳасте 34 тайёр, рақи дарзош 38 кардем. анамҷа 12 сантиметр мефроем. боло 38 шид, иҷа баъд 36 бишава. инамҷа 2 сантиметр болода майда меша, боло 34 тайёр шава, иҷаи киртаи кокеткадор бояд 32 тайёр шава. барои ҳамин иҷаша майдатар гирифтагим. розии киртамон чиқри дани кирта 18, ман 18 мегирам, то исӯзу медузам тайёр 16 меша. ай поён 2 сантиметр тани духт мемонем. рашоти духтоша мегирем. баъд ма 5 сантиметр мада маъқулай кокетка, ҳозирашта 8 сантиметр медузем, тайёрш мекунем. 5 сантиметр меша, мегиремша 5 сантиметр 8, баъд аи ба 12 сантиметр мегирем, мебарем, мечаспонемша. тамом кашидем. пиштакам ҳам хел аввал 7 мондем, 1.5 сантиметр чиқр фромадем. чиқри пишти гардана ма мондам 4 сантиметр, баъди 7 1 сантиметр дига кушодиш мекунем, 18 мешава. 16 мешад, медузем айда параш 18 тайёр мешад. анамҷаи пиштак бояд ай пешакда 2 сантиметр калта бошад духтаро. ай пешмона 12 мондем, ай пуштмона амҷаша 10 мондем. баъд иҷара хай чен мекунем. клиента чанд қари ки фораозирашта мада 10 сантиметр тайёруша гирифтагим. 1 сантиметр ай боло ақи дарз, 2 сантиметр ай поён опши тайёр 10 мемона. анам хел баъд кругли гирдак мекашемша. чиқри даани анами пишти гардана ма 4 сантиметр гирифтам барои худам. 4 сантиметр мегирем, анам хеле ганҷаки хуш роҳат мезанемша. дидем духтар? аввал 7 гирифтем, пишти гардана задем поён, чира сари кетфа, баъди 7 ай кетф 1 сантиметр калон мекунем. тамом духтаро размероша кашидем. анамиҷаи поёни кокеткаи пушт духтаро ай сари кетфта 2 сантиметр калон меша, ай пеш 2 сантиметр майда меша амҷаш, ай пуштмон 2 сантиметр, анаиҷа боло 34 боша, поёниш бояд 32 шава пешак. а пешак пиштакмон духтаро болош пешакмон болош бояд 34 боша, поёниш 36 шава. барои пишти дасти одам пиштиш гӯш дора, паҳмака пиштиша паҳмак мекунем. короче ай кокеткаи пеш амҷаш 32 меша, сари кетф 34 меша, пиштака поёниш 36 меша. рашотатонам гирем, осонак, ягон қини надора. паҳмиша мисол чен мекунем, чанд қари ки клиентона маъқул боша. кушодии пишти гардана ва кушодии пишти гардани пушту пеш ҳардаш як чен шава духтаро. иша иш кушод нашава ки кокеткатон безеб мешава. дига усон шахтона мисол чен кунем, чанд қари ки шумода маъқулай. мақсад паҳми кокетка, кушодаи пишти гардан. вақти мақсад пора карданда ҳатман гилои материала нигоҳ кунед. гилои материали мо сини боло рафтиста. бояд ин боли барои ёдгирия, барои кирта нест. хотя духтаямша хушрӯ биромад. гуфтам кошки ягон киртаи худам дар мекардам, дига саросима будам, барои духтароам хел гирифтам нишон додам.
анам хеле духтарам ҳамаша ҳамҷа каштагим фақат 2 сантиметри тани духтум мондагим тамом мегирем намута мебиремша рашватҳои дарзомонам мегирем шо нам кинҷаки биштар хушрувак чиқрак намхеб аввал айбади 7 мебирем баъд бая калон мекунем духтарам 1 сантиметр дига китф мо мебирем пишти гарданмона кушод мекунем асосӣ барои ами пишти гардан заводской мисол танаи одам худаш 2 размер дора одамои хароб да 6 мемонем калонда ана фарбитаруда состаруда 7 ами танаи одам худаш баъди аввал танаи худша 6 ё 7 мемонем баъди вай пишти гардана кушод мекунем мисол ай китф уже кушод мекунем ай китф мегирем хай духтаронам хе мебирем пиштакам гирдак мешава аҳамият ден вақте мо пишта гирд мезанем дар вақти задани қади пишти пеш қади пуштамни 1,5-2 сантиметр ман мезанам назани агар пиштак кашол меша хай қараки дига хали мо байнаш дарозак буд бо ма гирифтам биридам ша 1 сантиметр ба гирдаки хушромад диде уже ночаспонда мошалло худаш хушрӯй на пешаки мам як қисмаш тайёр шуд диде кӯшиш кунем ки даҳани гирдака калони бад накунем поёнша аввал кам кам гирифта баъд калонш баъд оста оста мисол ваш кунем анам ҷора духтарам ман 12 монда будам бо гирдиш да назарам камай 0,5 сантиметраки дикаша гирифтам 11,5 мондам но духташ 11,5 будуземша намедонам 10 мемонада ин барои размерҳои маҳай бош мо духтарон нигоҳ кунед анами пишти гардантон ҳардаш як боша инам ҷоз айма камтарак пиштакам бо камтар омада бо гаштам калонш кам агар пеш бисёр боша пишт кам пеши кирта қоб мезана ё пишти кирта зиёд боша пеш кам боша пишт зиёд боша пишт қоб мезана ҳатман ҳар ями як боша духтаро китфомон як боша ями китфо ҳардаш як чин боша иҷаш 32 мешавад тайёрш иҷаш 34 иҷаш 36 32 аммо поёни какет кардам иҷаш 32 34 36 расшататона бигиред фақат ҳаққи 2 сантиметр дарз мондагим там баъде ки тайёр кардем какеткара буд кардем ака аз таре мебарем баъд ба қолаби худаш метавонем ки амира биқапена намхе гирду ба гирди ами бибирен агар битарсен ки мегиреза исусу мерава намхали ба бура бигирен гирд ба гирдаш бикашен баъд ира бигирен бибирен бале бо мо ягон шикалаи зиёдӣ мебироя ами аз таракда ман эҳтиёт мекунам бо ягон шикала зиёд мебироя баъди часпондам бо утук мекунам ба зиёдтиёша мегирам кӯшиш кунем ки ягон шикала зиёдтӣ намона ами аз тарак ай какетка зиёдтӣ накуна ки безеб мешава ишам ам хекар бурака кам кам мекунем мебирем баъд аз таракша мебирем ё метавонем аму болои худашда биқапенам раву материалай пиштак пешака ай бол гирда ба гирдаш бибиренш вот так вот ака ики барои ёдгирӣ буд духтарон ман аз тариша мисол ай кусокҳо гирифтам агар киртаи клиент боша ё киртаи худам боша мақсад киртада боша ҳатман ба цвети худаш аз тариш мекунам хай духтаро баъде ки биридем анам хеле сӯзан мезанем ша метка мекунем мобайн дар мобайн дилав анам ҷора хушру сӯзан мекашем сӯзан мезанем диден метка кунен мобайнои материала ина баъд ай тарафи фулузин дорш анами 1 сантиметри ҳаққи дарза бикашен барое ки каҷала надузен каму зиёд надузен аввал ам хали бикашен шумо баъд ай болои каштагитон будузен аввал ай мобайн бидроен улав бирен баъд ай лав бо бидроен сӯзана бо то мобайна биен иншоалло тори мея пуштам ам хе духтаро пуштам 1 сантиметр каштам аввал ай мобайн медрои улав мерай ба ай лав медрои мобайн биёй ам хали будузен дига иса усу намерава материал да духтан намегиреза хушрӯак места анам хеле духтарон ака маку намекашам мақсад ҳаққи духтан шавад шумо бикашен осонтар дошад баъде ки духтем анам хали мебирем пиштака оли намерасем пешака полни мебирем
дари ҳама медонем тарафи астари ховуш мекунем 0.5 сантиметр ай дарзи асосӣ иса медуземш ис тарафи астари хов мекунем ай дарзи асосӣ 0.5 сантиметр иса я дарзаш мебарем айча гуфтам ки қаракша нишон будам диден тарафи астари ховуш кардам дар як дастам телефон ай мам записка тестам кам таракша гуфтам нишон будам мекашем ба чиликомон ҳам и пара тарафи худаш ҳам у пара тарафи худаш хушрак мекаши бад медузи агар накашиш на ай пушт астари қуққа мезана сини материали асосӣ меоя барои кашида бикунеш хай ака чикор мекунем вот кашидем духтем шабуд кардем ман утукш кардам دیگه утукниша нишон надодам ки видео дрози баъд мешавад диден кам кам зиёдӣ мекуна сирамно ҳам қама кам мегирам зиёдӣ мекуна ҳеҷ гап не бо зиёдиёша мебарорен фақат ки қисми мобайн дар мобайн боша ягонташ исус наравад кӯшиш кунем ки ҳамин мобайно дар мобайн бестам метка кардаги дар мобайн боша ҳеҷ вақт исуса наравад ба киртатон точни мебароя бе каму касти бе каҷалагӣ اینم خیلی زیادیوش گرفتیم یک میمونیم اگه اینا میگیریم تا پشت میچسبونیم طرف راستی متریال نه باید در طرف راست بیسته برای که آسانتون شوه همین نگریزه ایسوس راست در وخی درز بچسبه سوزانش بزنید در وخکش یکتا در آخری کتف یکتا سوزان بزنید دختش آسان میشه اگه ایرا سالای سال میدوزی که بعد دیگه دستت راست شوه و تو به سوزن بتونیش مثال آدمی نو کار سر میکده که منم خیلی سوزن بزنین همین سوزن ها به حد کار آسان میکنم ماشاءالله خوبندم خیلی بلافکیچه خیلی هم مگنیت بگیرین شما همی 10 سومون در یه پچکش یک بلا دورم خیلی بلافکی به حد ماشاءالله کار آسان میکنه چیم دست دختن با ایامو میزنیم آسان میشه کارمون دختر وقتی دختن همین استری میتونه که زیادگی کنه هم سسته میدوه شما یک تایت اسکلت که چکنین همون برابری متریالی مقصد اساسی فلوزیندار یکش کنین نمونه شکل زیادی کنه انا که بعدی که کتفورا چسباندم من ایجاره بریدم و طرفی استر خواهش کردم دختر رو نمی قسمی گرداشن نمیشه و دختر خیلی فقط قسمایی که طرف راست خواه میکنه همونجا هاشه میشود دختر نه قسمی گرداشن نکنین اختانه غم نتین اون رو نمیشه بعدی که دختر من میخواهی سری کتفه میبرم میقرکشه 0.5 سانتیمتر میبرم تا اگر نبری بعد چی میشه در خواه کدن متریال میخواهی سنی درون نکشته بزیب میشه خواهی بعدی که پشته که دختر می طرف پشته گردن هستنی استری فورا اسم میگردانیم و اتکش میکنیم خوش رو وقت اتک میکنیم اول ای طرفی چپ از سریامونه بعد ای طرفی راست دیدین همیشه هم کم کم زیادی میکنن یکی موبایل هیچ وقت ای موبایل نگریزه حتما موبایل در موبایل میشه بعد سازش میکنیم اتکش میکنیم دخترها من اتک چقدر بسیار میکنم خیلی پیچت میشه و دیگه دارم اینجا یکون مایدش نمیجیم با در تنه آدم هم بدم خیلی پیچت میشه تا آخری تکش نشه متریال دیگه جینج وینج نمیسته کارم که خوش رو میشود مقصد اتکش کنیم خب چسباندیمش عکس طورش میکنیم نمیجاش کم کم زیادی که دسته دختر 4 سانتیمتر اول کتف 4 3 پیشک دارم 3 3.5 سانتیمترش باید یک باشه دیدین پشت پیش یک باشه انا بعد پشتکامون ایجامون 2 سانتیمتر کلانتر باشه انا میراستی خودش حتما پشتک دیدین 2 سانتیمتر ای پیش کالتتر اینمو جای کنجاش باید هم خیلی کالته باشه خوش رو میسته کرده 2 سانتیمتر 1.5 سانتیمتر کالتتر خیلی باید گم جاکوش تازه میکنیم خوش رو میکنیم و همین پیشه که ما تیار شد و چینش میکنیم و قد بعد مونه میزنیم قطارش با یه بردگاه چینش میکنیم دختر رو 11 هاش موند با ما کم درکی دیگه زدم شد 0.5 سانتیمتر کلام بده پایانش با ما گرفته شد دختر رو
проверка کنین. یا باری دیگه با پیشه دختم проверкаш میکنیم. размерой точный клиент خودش باشه. 2 سانتیمتر حق درز میپرتویم. تمام. خب پناه همتون به خدا. دعای خوب کردن فراموش نکنید.